Саламатсыздар, құрметті Роза Жахан қазағымын жобасының көрермендері. Бүгін кезекті қонағымыз Түркияның Анкара қаласындағы Қажы Байрам университетінің профессоры, түркітану ғылыми зерттеу орталығының директоры, біздің алаш танушы ретінде танылып жүрген ғалым, профессор Хулия Касапоğlu Шеңгілханды бүгін бізбен бірге сұхбатта көретін боламыз. Әрине, Роза Жахан қазағымен жобасы әлемнің әр елінде қазақ қандастарымен жолығатын бағдарлама. Бүгін ерекше қонақ, қазақтың мүддесіне, қазақтың халқы үшін, халқының оянуына өзінің үлесін қосып жүрген ғалым ретінде, қазақ тілін білетін, қазақтың мүддесіне бір үлесін қосып жүрген кісі ретінде біз бүгін қонағымызды шақырайық эфирімізге. Саламатсыз ба? Роза ханым, сәлем, қалайсыз? Рахмет. Сізді көргенімізге өте қуаныштамыз. Ben de öte қуаныштымын. Сізге көп рахмет. Сізге де үлкен рахмет. Осындай үлкен жалпы әлемнің әр түкпіріндегі қазақтармен кезігетін осы жобада сізді көріп біз үшін де үлкен қуаныш. Өйткені алаш танушы ретінде, ғалым ретінде, әлемнің әр еліндегі қазақтарға өзіңіздің жаңағы ғылыми зерттеулеріңізбен тағы бір жаңағы бүгінде Міржақыптың оян қазағымен ояндырып жүрген қазақ ретінде біз бүгін сізді бір қандас ретінде қабылдап бүгін қонаққа шақырып отырмыз. Алғашқы жаңағы сұрағымыздан бастасақ, мен негізі сіз айттыңыз, Міржақыпты, Мағжанды білгіңіз келсе, Алаш Орданы танымай, оларды біле алмайсыз дедіңіз. Сондықтан осы Алаш Орда туралы сіздің көзіңізбен, сіздің сөзіңізбен бір тағы да бір қысқаша естіп қалсақ деп ойлаймын. Роза ханым, мен осы бүгін Алаш әдебиет танушы Айгүл Исмакова апайға шын жүректен алғысымды білдіремін. Оның Алаш әдебиет тануы кітептерімен таныс болғандан кейін Алаш әдебиетini жақсы біліп қалдым. Бұл тәуелсіздіктен кейін қазақ елі тәуелсіздігін, egemenliğin alğandan keyin Kazak elinin sana sezimi, ult etetin, dini, tili bir tinde öz kalpına kelip жатыр. Burun, kene sökmetten burun, olsa baylanıstar boldu. Misal şun Gaspıralı, bu Kırım Tatar ziyalısı Gaspıralı'nı açsak, Gaspıralı olsa 19. asırdın basından akırından 20. asırın basına değin İdil Ural'da ve Batı Türkistan'da misal şun birinciden Kazakistan'da bu galımdardı eldi jedidizm turalı oygatkan galım. Osu kezde Türk galımdarı, Türk ziyalıları, Kazak ziyalıları, Kırgız ziyalıları, Türkiye ziyalıları gezitler, jurnallar arkalı bir-birin жақсы түсінетін еді. Kene sökmetten keyin бұл байланыс жоқ болып саналды. Қазір тәуелсіздіктен кейін Kazaklar öz ataların, misal үшін Алаш ziyalıların, Алаш gayretkerlerin janadan jastar, erekşe aytsam jastar janadan үйренуге қазір hareket kılar. Biz de tavessizlikten keyin nege kene sökmet ruhsat etmedi tavessizlikte deyin Kazaktardın öz Kazak eli de biz Türkiye halkları da Alаш ziyalıları turalı үйренуге bizden mümkünçülüğümüz bolmay kaldı. Қазір tavessizlikten keyin sizge de bizge de ak yol açıldı. Biz bu яғни Алаштың кезінде нені біз үзіп алдық, жебеміз үлкен бір арқанды үзіп алдық, яғни тарихи байланысты үзіп алған халықпыз яғни.
Ya, Тек қана түрік халықтарының арасында емес, өзіміздің қазақтардың арасында да осы байланысты үзіп алдық Алаштың. ya Қазір сіз осыған жаңағы өзіңіздің үлесіңізді қосып жүрсіз. Шет елдегі қандас ретінде, түрік бауыр ретінде осыған үлесіңізді қосып жүрсіз ғой. ya Сондықтан бұл өте маңызды. Canadan baylanıstı salıp oturamız. Baylanıs üzüldü. Şar kezinde, Bolşevik kezinde osu baylanıslar boldu. Alaş adebiyeti, bay adebiyet, Mir Jakub Dulatoğlu, Marjan Jumabay, Ahmet Baytursun, Halil Dostmuhammedov, Kemenger, Koşka Kemengeroğlu, berini sanasak köp kalım var. Osu kezde bay adebiyet buldu. Birak kene sökmet kezinde Kazaktın öz balaları da osu baylanıstı, köre almadı, üzülüp ketti baylanıstar. Türkü kalıklarının da baylanısı üzülüp ketti. Biz tavesizlikten ki 29. yılda osu Alaş adebiyetini ürün alabız. Misal üçün Alihan Bökeyhan'dın men Alihan Bökeyhan dep aytkanda yüregim avrıydı Alihan Bökeyhan. Atatürk siyaktı Alihan Bökeyhan. Kalay ziyalı Alihan Bökeyhan'dın zerttevlerini okuganda akıldı ne desen var yani Mir Jakub, Ahmet Baytursun, Marjan Jumabay osu Alihan Bökeyhan 150. Yılı tuğanına oray Merey toyunda biz Türkiye'de biz Gazi Üniversitesi'nde jinalıs uyumdastırdık. Alaştın 100. yılına oray jinalıs oldu. Marjan'dın 125. yılına oray bayla jinalıs oldu. Bu jinalıslar, bu konferensiyalar Kazakistan'da da uyumdastırıldı. Hazır biz jana bilip kalamız. Okuğanda Mir Jakub'dan Oyan Ölen'in okuğanda Mir Jakub 1913. yılı yok 1909'da çıkan Oyan Kazak kitabında yazıladı. Oyan Ölen'i Oyan Kazak bu 1 Şubat Oyan Kazak kitabının basında 1909. yılda yazıp bükül olsuz jurnallar, gezitler arkalı bizden tavesizlik akınımız Mehmet Akif Ersoy, biz onun da hazır bugün kaçıs bolğan günü, keşe kaçıs bolğan güneydi. Mehmet Akif Mir Jakub'dan aser alıp osu Oyan Ölen'in yazan. Misal için Шығыс Türkistanlık akınlar Oyan Ölenleri yazgan. Özbek akınlar. Осы туралы сіз жаздыңыз ғой, осы Міржақыптың Оян қазақ деген өлеңі арқылы тек қана қазақ деген оятқан жоқ, Міржақып бүкіл түрк әлемін оятты деп жаздыңыз ғой. Алғашқы осы өлеңді жазған жаңағы Міржақып, одан кейін Мемет Акif басқа жаңағы Әзербайжан, Ұйғыр халықтарында да осы Оян басталды дедіңіз. Ya Oyan Kazak köter bastı, ötküzmey karangıda beker jastı, jerketti din naşarlap, hal harap bop, kazağım endi jatu jaramastı dep aytты. Sözlerde karasak metaforlar var, öte mıhtı metaforlar var. Oyan köter bastı, kazak, kozgalız kezeninde, azatlık yok, til yok, din yok. Beri bizdi ultu urtetetin, din, til, madaniyat, desturlar, salt desturlardan beri ketse halık yok bolup ketedi. Til ketse halık bolmaydı. O sana aytadı, köter bastı. Ötküzmey karangıda beker jastı. Sen karangıdasın deydi. Karangı degen simbol. Karangı degen neni bizge түсіндіреді? Tavelsiz emezsin sen, azat emezsin, egemen emezsin. Karangıda, ötküzmey karangıda beker jastı sen, jastını karangıda ötküzmey. Jerketti deydi, jerketti degen nege osu kezde kenes hükmetten burun da şar kezinde Kazaktardın
toprak baylığı, yer baylığı oruslarga berilgen edi. Osun aytadı, jer ketdi deydi. Sen jerini toprağında korga, jer ketedi deydi. Din naşarlap deydi. Din naşarlap degen, din naşarlap ketedi, yok bolup ketedi deydi. Bir eldin el boluğu için til, din en manızlısı. Hal harap bolup deydi. Hal harap şimdi deydi, buldu. Kazağın endi jatu jaramazdı. Jat degen, jatu degen, oyan degen bu simbol. Oturma deydi. Tur. Koldan kelgendi jasa deydi. Osu bizim ulutluk akınımız, tavessizlik akınımız Mehmet Akif Ersoy. Baksana kim boynu bükük ağlayan. Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Uyan deydi. Oygan. Oyan Kazak, uyan Türk. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Sen neşe yıl boldu. Sen uhtay alasın, uhtaysın. Oyan. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnedin er yurdunu baştan başa. Sen bir kere kımıldanmadın. Senin toprağını beri üstünden keşip gitti. Sen uhtaysın, olgana albaysın dedi. 1915 yılı Şığız Türkistan'da Abdülhalik Uygur ey pekir Uygur oygan uykun yeter sende mal yok endi ketse can keter bu uykudan kutkızmısan özünni senin halin xeter halin xeter. Bärine karasak Mir Jakıp'tın oy pikiri var. Mir Jakıp'tın Яғни 1909 жылы Міржақып жазды, одан кейін Мемет Акif, одан кейін жаңағы Ұйғырдағы қандасымыз солай келіп барлық түрік халықтарын оятқан яғни. Ya, olsa öte manızdı. Biz tavessizlikten keyin Mir Jakıp'tan ölenlerine jetip, ölenleri men, bizden ölenler men, Şığız Türkistan ölenleri men, Batı Türkistan ölenleri men, salыстırıp bu baylanıstardı köre alamız. Asıl tavessizlikten oldu. Arine. Bilay. Bası yükerek o yağlılar aldığında, Mir Jakıp'tan aldığında. Arine. Öte keremet internetimiz kішкене сәл нелеу болып тұр, босаңсып қалыпты. Жарайды. Қазір. Aha, evet. Siz tағы бір сұхбатыңызда айтып жаттыңыз осы жаңағы біз ақысын беруіміз керек, хақын бермеміз лазым. Яғни Алашорда жаңағы тек қана қазақтың ғана тәуелсіздік емес, бүкіл түрік халықтарының алдындағы лидер болып тәуелсіздікті алға салған. Дауыс естілмей тұр ма? Ya gelir dağılsınız. İstim. Сіздің осындай бір сұхбатыңыз бар еді, тағы да бір. Алашорда тек қана қазақтардың ғана тәуелсіздігі үшін күрескен жоқ, барлық түрік халықтардың тәуелсіздігі үшін күресті дедіңіз. Одан кейін жалпы қазір түрік халықтары алғашқы тәуелсіздік алған ел Әзербайжан деп біледі, бірақ шын мәнінде ақысын беруіміз керек. Қысқа уақыт болса да Қазақ бірінші түрік халықтарының ішінде осы Алашорда бірінші тәуелсіздік алған ел деп айттыңыз. Arina, men bunu Rozahan'ın bütün konferansiyalarımda aytam, Türk halkları işinde tavessizliğin algan, tavessiz Respublika, Cumhuriyet salgan birinci Azerbaycan dep aytıladı. 1918 yılı Azerbaycan Cumhuriyeti Birak nege osu Cumhuriyet nege ilgilikti bolgan osu 5 yıl ömür sürgen osu Respublika Azerbaycan Respublikası 1918 yılda 4 yıl bulur kerek 22'ge deyin osu Birak men aytam bundan burun Alaşorda nege 1905 yılı Alaş Partiyası
salındı. Alaş Partiyası uyumdastırıldı. Ondan keyin 1917 yılı Alaşorda hükümeti jarıyalandı dep aytsak bolamı? Ya kuruldu. Hükümeti kuruldu, nemiş yarıyalandı. Kuruldu. Alihan Bökeyhan osı Alaşorda hükümetinin, devletinin başçısı, köz başçısı boldu. Birak bu Cumhuriyet Kazak'tan Türkistan'da men aytam tavesiz birinci Cumhuriyet Azerbaycan'dan da burun Alaşorda Cumhuriyeti, Alaşorda Devleti kuruldu. 3 yıl, 20 yılga deyin birak ruhsat etmedi nege Bolşevik kezinde, Stalin kezinde osı Alaşorda Devleti köp ömür sürmedi. 3 yıldan burun nege jok bolup ketti. Osı sebepti Alaşorda aytılmaydı birak jastarga Alaşordan ait gerek. Birinci Alaşorda, ikinci Azerbaycan, üçüncü bizden hazır kurulgan Türkiye Cumhuriyeti. Birinciden Alaşordan'ı aytıl gerek. Alihan Bökeyhan köp halkın Kazak elinin işinden çıkan aristokrat birak. Osıl Alaş ziyalılarına karasak deri aristokrat. Bilimdi adamlar. Osılay aristokratlar hazır yok. Ben aytsam bu durus aytu gerek. Yok hazır solay aristokratlar. Yani Türk halklarının aldında da bir kurbanlıkka gitkende осы жаңегі Австрияға мен осы Европаға келгенде алғашқы келген елім Австрия болды. Ya. Сол елде келген кезде түрк бауырлар көп болды сол жақта. Солармен кезігіп сөйлесіп, басында түркше білмейтін едім. Олар түркше бірдеңелер түсіндіруге тырысады, қимылмен сөйлесіп, кейін сол түсінісе бастадық, өйткені тіл жақын болғандықтан тез үйреністік бір-бірімізге. Сөйтіп сол кісілер айтты, қазақ, біз түріктер еркектердің ең жаңағы ер жүректерін біз қазақ еркегі деп айтамыз деді. Ой, мен Ер жүрек сондай қайратты азаматтар болса, түріктер біз ондай еркектерді ер жүрек қазақ деп атаймыз деді. Сонда осы жаңағы тарихтың осындай нені түрік халықтар, жаңағы түрік бауырларымыз әлдеқайда жақсырақ білетіндігінен болып тұр ма деп ойладым. Ya, men sabaklarımda da aytama Alihan Bökeyhan tek gana Kazakistan'dan emes ya. Osu niyet, maksat, osu maksatta edi beri. Tekana Kazakistan'dan emes, bükül Türkistan halklarının, bunun içinde Kırgızistan var, Özbekistan var, nege, onlardan içinde Özbek, Kırgız ziyalıları da oldu. Misal şu Kırgızlardan Kasım Tınıstanov, onun içinde oldu. Tekana Kazakistan'dan emes, bükül Türkiye halklarının tavessizliği için küres kıldığı elim, öz Türkiye elim dep, halkım dep, jerim dep, toprağım dep, özlerim kurban kılgan ziyalılar. Men Kazak'ta aytkanda, men Kazak tilinde aytaya mağjan, jarık görmey jatsan da uzak kentilim, taza, ötkür, küçtü, teren kentilim, taralgan Türkiye balaların bavrına, ak kolun men tartalarsın sen tilim deydi. Bu Kazak tili degen öleninde. Gördünüz mü? Osı şumakta mesajlar kalay Mağjan'dan. Mağjan jönekey yazmadı osıl öleninde. Nege yazdı? Jastarga surayım men. Surak koyam Kazak jastarına. Mağjan Kazak tili degen ölenin nege yazdı? Misal için Tatar galımı, Tatar ziyalısı Abdullah Tukay Tuğan tilim ölenin nege yazdı? Uygur akındarı til, Tuğan tilim ölenlerin nege yazdı? Türkistan akındarına karasak til turalı da ölenler var. Birincisi Mağjan'dan öleni. Men birinci kezekte
koysam Mağjandın öleni koyam. Osu kitabına karasak öte manızdı Kazak tili degen öleni. Vaktimiz var ya. Var. Bak. Küş kemidi, aybındı tukladı, keşe batır bugün korkak buğadı. Yerikke umutulgan, uşkur janı kisende, kan soğungan, jürek solğun soğadı. Ne aytadı 4. şumağında. Jarık körmey jatsan da uzak kentilim, taza teren ötkür küştü kentilim, tarağan türkü balaların bavrına ak kulum men tartalarsın sentilim. Nege yazdı aytayın sizge. Osu kezde Kazak tilinin kurmeti, Kazak tilinin kurmeti, Kazak tilinin kundalığı, dengeyi öte tömen edi Kazak tilinin dengeyi. Kene söhbet kezinde de tömen bolmadı mı? Men kene söhbet kezinden tavessizlikin birinci ayında Kazakistan'a barganda Kazak jastları Kazak tilinde söylege uyaladı. Kırgız jastları da solay. Kendi öz tilderin söylegende uyalatın edi. Өйткені жаңеге сіз айтқандай Алаш Орданың жаңеге зиялыларын анапсап қырып тастады. Бір елдің жаңеге басын лидерлерін кесіп жоғалтып салған кезде ол халық сондай бір тоқырауға ұшырады. Одан кейін қорқыту, жаңеге тарихтағы әртүрлі жаңеге идеология, әртүрлі жаңеге басқыдар, осының бәрінің әсері жаңеге халықты осындай күйге кешірді. Яғни өзін жаңеге Алашты, сіз айтасыз, жаңеге оян қазақты Міржақып оятып кеткен қазақты қайтадан Совет үкіметі кеп қайтадан ұйқыға жатқызып кетті. Ұйқыға жатқызып кетті. Осыдан кейін қайтадан енді қазір тәуелсіздіктен кейін қайтадан бір ояну үстіндегі бір халық. Biz de uykuğa jattık. Türkiye Cumhuriyeti tavessiz boldu osu kezde. Misal üçün 1900 biz 29 Karaşa, Kazan Karaşa 29 Karaşa 1923 yılı. 29 Ekim 1923. Biz tavessizlik aldık. 23'te Kazak eli Alаш Orda hükümeti yok bolup ketti 20'da. 23. yılı kalay avır azap tarttı. Mağjan aytpay mı? Bizden Çanakkale ultluk soğusumuzga, kozgalısımızga yazgan öleninde alısta avır azap şekken bavrım. Kamağan kalay kamağan kamağan kalın javdın arasında köl kılıp közün jasın akkan bavrım deydi. Karanızşı en akırkı şumağında bavrım sen ocakta men bucakta kaygıdan kan jutamız bizden atka layık mı kul bolup turu kel keteyik Altayga atamıraz altın takka dedi. Gördünüz mü? Osu kezde bizim 1919 yılda yazgan Mağjan osu ölenini. Biz 1918 yılı Birinci Dünya Savaşı, Cahan Soğuğu kezinde biz düşmanın ortasında kaldık. Greklerden, Ağılşınlardan, derinin ortasında biz soğusta kaldık. Osu kezde köp adam kayıtsız buldu, askerlerimiz şehit buldu. Mağjan osu 1919 yılda Kazakistan'dan ün verip bizge ne dedi? Bavrım sen ocakta men bucakta. Gördünüz mü? Alаш Orda'nın yok bolup ketken yılı 1919 yılda. O da kaygı tartadı. Mağjan da, Alаш aydınları da, ziyaları da kaygı tartadı. Ama Mağjan öleninde bunu uğundıradı. Sen ocakta men bucakta. İkimiz de kaygıdan kan jutamız dedi.
Биздин атка калай караңызчы, Билге Каган сыяктуу биздин атка ылайык кул болуп туруу, биздин атымызга, түрк атына, казак атына кул болуп отурмак ылайык эмес деди. Кел кетейик Алтайга, Атамырас Алтын такка. Неге Алтай? Биз Алтайдан шыктык, түрк калыктарынын бери Алтайдан шыкты. Кел кетейик Алтайга, биздин ата журтумуз Алтай деди. Көрдүңүзбү? Бос, бекер жазылмаган алыстагы багырыма. Мағжан өз кайгысын. Яғни сол кездегі түрк халықтарының бауырмалдығы, бір-бірімен қарым-қатынасының сондай тығыз байланыста болғанын көрсетеді ғой. Ya, осы тығыз байланысты Мағжан осы öleninde көрсетті. Biz de kaygıdamız, siz de kaygıdamız. Biz sizin жаныңыздамыз. Алтайға барамыз. Biz kul болмаймыз. Biz bir elimizdeydi. Жастарға ондыру керек. Tilde de solay. Қазақ тілінің төмен, деңгейі төмен болғанын көріп осы кезде 20-cı жылдарда ne dedi? Бірақ қазақ тілінің байлығын da айтып, қазақ тілі солай тіл dedi. Til baylığı köp, bay til, dünya yüzüne taralgan Türkü balaların bağrına ak kolu men tarta alatın til dedi. Kalay tartmadı mı bizde? Men Kazak tilinde söylөгөндө yüregim kalay. Yüregim жақсы болып кетеді. Men kuvanamın Kazak tilinde söylөгөндө. Kazak tili nege? Bu bekar emez. Nege tartaladı? Siz bilesiz. Hazır bizi tındağandarga da biz düşündürüp koyayık. Men doktora, Kızılorda'nın doktoralarına, Kazak tili men adebiyeti doktorantlarına sabah okuyumun, doktora sabahı. Осы sabahlarda aytam. Kazak tilini Orhun eskertkişleri jadigerleri men salыстырганда, Uygur jadigerleri men salыстырганда, Kutlubilik men salыстырганда, Karahanit, Harezm, Kıpşak eskertkişleri men salыстырганда, Kazak tili осы eskertkişlerge en yakın til. Biz Batıska köşüp, tilden alыстап kettik. Tilimizin negizinen alыстап kettik. Birak Kazak tili осы topraklarga, tilden şıkkan topraklarında, ata topraklarında kalıp Kazak tili şırayын жоғалтпаған, яғни. Kazak tili өз şırayын жоғалтпаған тілден бір. Ya жоғалтпаған. Fonetikаны жоғалтпаған, morfologiyаны жоғалтпаған, söz baylığın жоғалтпаған. Kutlubilikte okuganda sizden studentler, doktorantlar tam kalıp oturadı. Oy bizden tilimizge kalay jakın ekeni kazır köredi. Kene sötmet kezinde olsa jastarga tildin kalay jakını ekendiki körsetilmedi, ruhsat etilmedi. Kazır köredi jastar. Kutlubiliktin tili bizden tilimiz. Ya Mağjan olsa Kazak tilinde bunu aytadı. Bekar yazılmagan olsa ölende. Bekar yazılmagan. Mağjan bärin bilip şunun aytkanda Kazaklar Orus tilinin de dengeyini joğartkan el. Oruslardın ziyalılar, Kazaklardın ziyalıları Orus tilini de Oruslardan жақсы сөйлеген ziyalılar. Жақсы biledi. Өйткені қоғам соған жетеледі. Яғни орыс тілін қаншалықты жоғары деңгейде білсе, сол қоғамда сол өзін алып қалу, өзінің несін көрсетіп қалу, сөзінің өтуіне мүмкіндік жасайтын тіл болды. Ал қазір енді тәуелсіздіктен кейін біз тек қана жаңағы идеологиямен ғана күреспей, тіліміздің де қайтып сақталуына, қайтадан оралуына әлі күнге дейін күрес келе жатқан. Жаңағы кеңес үкіметі бірнеше жыл емес, 100 жылға жақын уақытпен ұйықтатып тастаған бір тілімізді. Бірақ енді жаңағы Құдайға шүкір, жаңеге сіздің айтып отқан Міржақыптың өлеңдері, Мағжанның өлеңдері бізді қайтадан бір оятуға септігін тигізіп жатыр қазіргі. Ya, öte manızdı, kundu nerseler bular. Men tildin tağdırı Roza Hanım, eldin tağdırı, kalıktın tağdırı. Bu dünya yüzünde bulay. Men Germaniyada buldum til meselesi turalı. Berlin'de, Freie Üniversitesi'nde. Bu Barbara Kellner Heinkel'e men jumus jasadım, okudum.
ol aytadı. Kırgız kitabında var. Tildin tağdırı, eldin tağdırı. Bizde de solay. Til bolmasa el bolmaydı. Kazır. Nege kene sökmet tilge, alfavitge politika jasadı, sayasat jasadı. Bir eldi yok kılını kalasanız, jogatayın deseniz, ol eldin tilinden, jane alfavitinden bastav gerek. Bir eldi yok kılı için birinci til, ikinci alfavit. Mine osgan байланысты сиздин де бир алфавиттин жаңеги ауысуы калктардын, улуттардын жаңеги бөлүнүүнү септигин тийгизди деген бир макалаңыз болду. Осы жакында гана чыккан. Осы алфавит жаңеги түрк калктарынын тагдырында үлкөн жаңеги трагедияга әкелип жаткан осы алфавиттин көптөп өзгөрүүү деп айттыңыз. Осыған байланысты недесіз? Ya, ben daima aytam Rus eli, Sovyet Soyuzu, kene sökmet, öte iyigelikte alfabet yani til, bu yazıv tili, literatürni yazıkta, öte iyigelikte, politikası öte iyigelikte politika. Bu bizden Ağuzeki tilimizde nege Türki halklarının beri 20. asırdan basına deyin Şagatay tilinde, Türki tilde jazatı neydi? Birbirinin sünneti neydi? Kene sökmetten keyin osu baylanıslar til, Ağuzeki til, Jazur tili, adebi til bolğandan keyin baylanıs üzülüp gitti. Til, Şagatay tilinin ornuna ne boldu? Kazak tili, Kırgız tili beri adebi til bolup kaldı. Bu arine Kazak adebiyeti öte bay adebiyet. Yani Kazak adebiyetinin baylığına söz yok. Kırgızmen salыстırganda Kazak, Uygur, Özbek adebiyeti bay adebiyetler. Bizim Türk adebiyeti siyaktı. Alfabet degende alfabet baylanıstı yok kılatın en birinci birinci meselelerden biri tilmen alfabet. Biz kene sökmetten burun, misal üçün, biz 20. asırdan basına deyin bütün Türkiye halkları Arap grafikası menjazdı. İslam dinine ötkenden keyin, İslam dininin kabul algandan keyin 9. asırdan bastap 20. asırga deyin 10 yıl biz Arap Ariplerine negizdelgen Arap grafikasını kullandık. Misal için Kutlubilik'te, Divanı, Türkiye Tilder Divanı'nda, Hibetül Hakkayık'ta, Harezm, Kıpşak, Çağatay esketkiçlerinde 20. asırda bizim bu baylanısımız biz Latin grafikasını öttük. 20. yılı Bakü'de uyumdastırılgan Bakü Türkologiya Kurultayı'nda jinalısında bütün Türkiye halkları Arap grafikasından keyin birge Latin grafikasına ötünü kabuldadı. Biz Azerbaycan 27. yılı öttü. Biz 28. yılı sizler bütün Türkistan halkları 29. yılı ötüp 10 yıl 39. yılga deyin Latin grafikasını kullandı. Birak bu Sovyet kene sökmetke tin maksatına sakes gelmegenine sakes gelmedi. Ne boldu? O yıldan keyin Stalin hükmetinde, Stalin hükmeti kezinde bütün Türkiye halkları Latin grafikasından toktatıp bitirip Kirilge negizlerken Kiril grafikasını öttü. Baylanısımız harine baylanıs alfabet turalda til alfabet tilimiz oksas. Tilimiz oksas bolgandıktan biz alfabetmen birbirimizden ajrasıp kettik alfabetmen. Kazır nege Kırgız Kazaktın Uygurdun köp sözleri ortak. Bizmen de ortak. Biraz biz hazır mesele bizemez Türkiye halkları. Bir söz başka grafikalar men yazıldı. Başka simvollar men yazıldı. K degende misal üçün Kazır degende Kırgız K men yazdı. Kazak kuyruklu nege şu altında nege diakriti gibi.
men жазды. Бұл әрине алфавит негізінде ажырасып кеттік. Қазір латин графикасына өткенде де осы салт жалғасып кетеді. Біз үйреніп қалдық салтты. Қазір латин графикасына өткенде de bütün Türkü халықтары басқа графикалар өтті. Misal үшін Azerbaycan басқа grafikaga өтті. Türkmen басқа grafikaga, Özbek басқа grafikaga. En akıllı Kazakistan қазір 25 жылға дейін grafikalardı sınap қолданады. En mümkün Junusbek Әлімхан Junusbek ағайдың графикасы өте маңызды, өте дұрыс графика. Бізге жақын Bakü құрылтайында қолданылған графика. Мүмкін осы графикаға өтсек, бір-бірімізді жақсы терең түсіне аламыз. Графика өте маңызды, латин графикасы. Бірақ айырмалар бар қазір. Мен де осыған байланысты мына Варшава университетінде Қазақстанның латын алфавитіне көшуі туралы зерттеу жүргіздім. Сол кезде осы алфавиттің біздің елімізге қаншалықты зиян келтіргені. Бізде қаншама 42 әріп, біздің Ахмет Байтұрсыновтың жасап кеткен 26 негізгі қазақ тілінің табиғатына келетін осы алфавитті өзгертіп, қаншама керексіз әріптердің қосылуымен біздің санамызды да қаншалықты улап кеткенін байқадық. Енді латын алфавитіне көшу қазіргі жағдайда кішкене тоқырап тұрған жағдай бар. Бірақ енді үмітімізбен осы жалғасын табады деп үміттенеміз. Әрине, түрк халықтарының да сол Бакудегі жиында да осы сөйлеп жатқанда несін оригинал Ахмет Байтұрсыновтың жалпы түрк халықтарындағы зиялылардың сол Бакудегі құрылтайында сөйлеген сөздерінде осы алфавиттің қаншалықты маңызды екенін көруге болады. Осы алфавитке көшудің осыны сәтті жүріп кеткені үшін кеңес үкіметі осыдан қорытты. Осы латын алфавитіне көшкенде өте сәтті жүріп кеткендіктен осыдан қорқып, осыны қайтадан өзгертіп, кириллге көшірді. Сол кезде де осы Ахмет Байтұрсыновтың айтып жатқан сөзінде мына түрк халқы жалпы түрк елдеріне атау Осман деп қазіргі түрк бауырларымыздың аты Османдар деп солай атап жатқанын көрдім. Қазір сол түрк халықтарының осы атауын аман есен сақтап, Анадолу елінде өзінің биік бір түрк елі деп Европа мен Азияның ортасында бір өзімізді тәуелсіздік алғанда бізге қазақ елі тәуелсіздік алғанда алғашқы болып құттықтап Тұрғыт Озалдың біз сіздің бауырыңызбыз дегені, мысалы, ол біз үшін үлкен бір сезім тудырады. Қазір бір бүйрегіміздің бұрылып, қандай бір не болса да соған жақындауға тырысады. Бірақ әлі күнге дейін географиямыздың қиындығына байланысты бір жағымызда Қытай, бір жағымызда Ресейдің ортасында болғандықтан географиялық қиындық соның да әсерінен қазір тілдік проблема, жалпы мына алфавиттің проблемасы өте көп. Бірақ жастарға сенемін, мен жастарға сенемін деген Мағжанның өлеңдері қазіргі жастардың жас халық ретінде осы қазақтың батыр әйелдерінің қазір біздің нүфусті халықтың санын арттыру үшін қаншама еңбек жасап жатқанын өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз. Қызылордаға барғанда сол елдегі қазақ әйелдерінің қиыншылыққа қарамастан, экономикалық, қаржылық жағынан қиындыққа қарамастан осыны қалай
басқарып, қалай жаңағы бір жағынан экономикалық, бір жағынан саясатты қиындықтарға, қоғамның қиындықтарына қарамастан, осы халықтың санын өсіруге әйелдердің де үлесі әлі батырлық сияқты қазақ әйелдерінің. Ya, siz ayttınız ғой, geografiya, bir söz var, geografiya tağdır. Tağdır, adamın tağdırı geografiya. Biz hazır Osmanlı bolup, bu topraklarda, geografiyada oturduk, tavessiz bolup, hiç kimge karamayımız biz. Tavessiz elimiz. Arine Kazakistan'da tavessiz. Ayttınız ғой, Kıtay var bir jakta Ressey var. Kalay tavessiz bolayın dese, Kıtay men, Ressey men nege körşi bolu öte kıyın. Men de kabuldayım. Öte kıyın. Men Kazak elinin halkının işinde jürgen adamım. Misal üçün men Kazakistan'a barganda Türkiye'den hiç kim benim kezdesüvüm kelmeydi. Men aytam. Bu benim maksatıma saykes gelmeydi. Men Kazakistan elimden jasap, süylüp, oturuğa keldim. Mağa Türkiye'nin kereği yok. Halkın işine girsem, men halkın işinde jürgen adamım, Roza Hanım. Kazak dastarxonuna oturup, Kazaklar tamak işken, kalay tamak işse men solay tamak işem. Nege? Menin atalarım da solay tamak işti. Men Türkiye'nin şığız jağınanmın, bandıkmın. Şığızga karasanız, Kazakistan men salt desturlarımız öte oksas. Menin çoğun nege ülken ejelerim, atalarım Kazaklar siyaktı, ömür sürdü. Men Kazaklardan dastargonunda Kazaklar siyaktı tamak işem. Kazaklar siyaktı süyleyim. Men Kazak eli siyaktı jasayım Kazakistan'da. Bu men için ülken kuvanız. Men bu şın yürekten jasayım men. Bu yapmacık ne? Suni Kazakça aytkanda. Jasandılık. Ha? Jasandılık. Emes bu. Şın yürekten jasayım men. Kuvanam. Öte kuvanıştımı. Men halkın işinde jürgende, jastardın işinde jürgende, jastardın oy pikiri, bizden oy pikirimiz siyaktı. Türk halklarının baylanışları turalı. Birak bu en manızlısı sayasat. Eldi bastargandardın sayasatının da bulay bolumu gerek. Kazakistan'ın bugünkü sayasatı arine jaksı. Birak Kazakistan'da Rus halkının sanı osu sayasatka kedergi boladı. Arine bu. Misal üçün Kızılordağa ketsem, Kızılordağa barsam, Kızılorda'da eldin sanı Kazaklar 90% Kazak var Kızılorda'da, 10% Orus var. Kızılorda'daki Oruslar eldin sanı az bolganda el basiyedi, köp sanğa basiyedi. Osu Oruslar Kazak tilinde jaksı bilet söyleydi. Birak Astana'ya barsam, Almatı'ya barsam, Oruslar bir söz Kazak sözü aytbaydı. Orus tilinde. Misal nege Astana kalıktın, nege Kazakistan'ın Astanası boldu, Nursultan. Eldin Rus elinin sanı köp Nursultan'da. Osu sebepte Astana boldu. Osu yerlerde, osu kalalarda Kazakların sanını artırı gerek, arin artırı gerek. Bu elde bastargandın sayasatının da bizden oy pikirimizdeki bu eldin baylanısı turalı oy pikirlerimizge saykes kelü gerek bilmeyim hazır bu sayasat arine. Dil jağınan da, alfabet jağınan da, salt destur jağınan da men mümkün keleşekte bolaşakta bizim baylanışlarımızdan men nege örkendep ketü oylayım. Gülden ketüvünü oylayım. Jastarga aytayın degeyim. Menimşe jastar jaksı jolda, ak jolda. Jastardın, bizdeki jastarda Kazak tiline öğrenüge köpü negeleri var.
köp kazak tilini ürününü kalagan köp studentim var benim, köp doktorantım var. Kazaklarda Türk tilin ürengen köp jas var. Men jastarga arine senemin. Marjandın jastarga senemin öleni de bükül Türkistan'dağı akındarga yol aşkan. Misal için Atatürk ne dedi? Benim bükül ümitim jastarda dedi. Atatürk. Bu Atatürk'ün sözü var. Ne söz? Nakıl sözlerden. Atatürk'ün benim ümitim jastarda. Marjandın jastarga senemin ölenindeki sıyaktı. Jastardın eldi, tildi, salttı, destürdü bilip bularda turmuska asrovu gerek. Arıstanday aybattı, jolbarısтай kayrattı, kıranday güçlü kanattı. Men jastarga senemin dedi. Arıstanday aybattı jastık, kıranday güçlü jastık. Ne dedi? Közlerinde jalım var, sözlerinde jalım var, közlerinde ot oynar. Jannan kımbat olarga ar, men jastarga senemin. Ar namus degen ne Marjandın? Vatan, otan ar namus. Otan namusu gerek. Otan namusu jannan da kımbattı bolu gerek dedi Marjan. Arine, bizde Ziya Gökalp degen ziyalımız var, kaçsız bolgan. Ziya Gökalp ne deydi? Birincisi adamga otan namusu gerek. İkincisi meslek nege jumus namusu gerek. Üçüncüsü otbası namusu gerek. Birinci otan namusu. Marjanda aytap. Candan kımbat olarga ar, men jastarga senin. Ya. Tağı din turalı da mesajları var Marjandın. Alaş aybındı uranı, kasiyetli Kur'an'ı, alaştın olar kurbanı, men jastarga senemin. Aybındı uran alaş. Alaş degen uran, öte nege mukaddes uran alaş uranı. Alaş halkı. Men Kazak halkı demeyin, alaş halkı deyin. Alaştın olar kurbanı, el üçün kurban bolu gerekteydi. Otan üçün, el üçün. Men bulay jastarga. Eli üçün, otanı üçün, dini üçün, tili üçün kurban bolgan jastarga senemin dedi. Kazak atı men aytmadım. Kazak atı eski at bir bu İcipt Kıpşak esketkiçlerinde ötet Kazak adı. Kazak adı. Siz aytladınız o Kazak degen bizde de var. Küçtü adamga misal üçün ayelinin sözün tilini albagan adamga Kazak deyimiz biz. Ayelin tilini albagan adamga. Ayelin tilini daim almak gerek arine. Ayellerden makul sözü bolsa tilin alıp gerek. Biraz makul olmasa almak gerek. Kazak sözü bizde de var. Kazak sözünün manasına Kazak elinin karakteri Kazak atının manasına saykes gelgen karakteri var Kazak halkının. Ayelleri de solay, erkekleri de solay. Kazak halkı onay til almagan halk. Tağda yürüyen halk, tındamagan, tavessizlik üçün ölgen halk Kazak halkı. Alihan Bökey Hanslaysı yaptı. Tavessizlik. Yani Osman байланысты мына Kazak деген атаудың өзінің әртүрлі зерттеулері болды. Мысалы, жаңағы Радловтың айтуына қарағанда бұл жаңағы елсіз, жерсіз, анау-мынау деп былай кішкене басқаша зерттегенде, қазіргі түрік ғалымдарының зерттеуінде айтады, ер жүрек, қайратты деген мағынадарға келетінін айтып жатты осы. Ол да Радлов саясаты. Kıpşak esketkiçlerine karasak Kazak elsiz yurtsuz emez tek ana. Ya. Maceracı, tavessizlik üçün, bas iğmegen, tavessizlik üçün, azat jürgen adam
Kazak. Elsiz yurtsuz emez. Bu da Radlov sayası. Mine Radlov'tun әңгімесі. Mağnasın tömendetip aytkan. Elsiz yurtsuz bar birak negizinde Zeki Velidi Togan yazdı, Peter Golden yazdı, Kıpşak eskertişlerinde tavda jürüp azatlık üçün küresken bas iymegen. Yer jürek kalk dep. Er jürek halk tındamagan. Misal üçün Ebel Hayır Han Тәуелсіздік үшін, яғни ешкімді тыңдамаған халық. Оның да бір жаңағы Алаш Ордадан да көруге болады. Одан кейін мына бері келсек, мына желтоқсан оқиғасының өзі қаншама жаңағы бұның дәлелі болып келеді. Ya Kaşgarlı Aytat Kazak eli Hazar denizinin jagasında sol tüstükte Hazar denizinin sol tüstüğünde Oğuzlar ve Kıpşaklar körüşü buldu. O sırada birgi ömür sürdü. Kazak eli neçinci asır 14. asırda 15. asırdan ortalarında 1450 yıllarda Ebulhayır Han'a basimegen Canıbek Jane Kereyhan basimedi. Ya osular Kazak halkı atı osu 15. asırdan ortalarında koldanuğa bastadı. Ebulhayır Han'a basimegen küres kılgan Canıbek Jane Kereyhandar arkalı bastadı. Kazak halkı Jetsu'a bardı. Kazak eli solay ortağa şıktı maydanğa şıktı Kazak eli. Osu tarihten keyin Kazak halkı Kazak atı koldanğa bastadı. Men Radlovka kosulmayman. Ya, bizde basında solay енді сол Radlov'тың енді түркологияның бір атасы ретінде соның сөзінің солай болуының себебі де мына саяси жаңағы советтік үкіметтің де салдарынан келген болып шықты. Енді қазір енді қазақ атауының да дұрыс келуі, дұрыс жаңағы тануының өзі, өз атын адам дұрыс тануының өзі өте маңызды екенін байқадым. Men sizge Kıpşak eskertkişlerinde yazdılar. Kıpşak eskertkişler boyunca da men jumus yazsayım. Osu yerde Kazak atı bulay ötmeydi. 13. asırda. Ya 13. asırda Алтын Орданың кезінде де ерекше танытып кеткен жаңағы Моңғолдың құпия шежіресі деген Шыңғысхан туралы кітаптарда да сол қазақтың атауын ерекше көрсетіп кеткен. Сондықтан әлі біздің жаңағы ғылыми зерттеулер, осы қазақ туралы зерттеулердің де әлі халыққа дұрыс бағытта жетпеуінің де себептері әлі бар. Бірақ жаңа көш жүре түзеледі дейді, өзінің жаңағы уақытымен барлығы tanıladın çıkar деп ойлаймыз. Ya Roza Hanım Arine Radlovka bizim karızımız köp Türkologiya boyunca Türk halkları turalı, jasağan, yazgan, embekleri boyunca karızımız köp. Birak Radlov'un bir sözlerinde de sayasat var. Bunu da siz ayttınız. Bilür gerek Kazak atı boyunca misal için. Togan'da okusak, Peter Golden'de okusak, Kıpşak eskertkişlerini okusak Kazak atın bu negatif mağnada jersiz, jurtsuz degen mağnada emes. Bu jersiz, jurtsuz degen arine olsa kezde tavda jürgen. Biz de tavda jürdük. Oğuz halkı Türkistan'da köşme halk boldu. Tavda jürdü, jerde jürdü. Ya bir kaladı. Arine biz de olsa jersiz, jurtsuz bulduk. Olsa mağnada arine açsak jersiz, jurtsuz. Biz de jersiz, jurtsuz bulduk. Birak şın mağnasını aytkanda basimegen, til almagan. Сол ана жаңағы Австриядағы түрк бауырларымыздың айтқаны сол ғой. Қазақ еркегі деп біз осында ер жүрек ешкімге бас имеген ондай елді
Сонда еркектерімізге қазақ еркегі деп атаймыз деп сөйтіп жатқанда, соның да астарында жаңағы түрк жаңағы тәуелсіздікті ерте алғанның пайдасы, тәуелсіздікті ерте мойындап осыған үлкен жұмыстардың атқарылғанның арқасы деп ойлаймын. Ол сіздерде де жаңағы Түркияда да қаншама жаңағы қиындықтардан өтті. Сол Чанакая соғысынан кейін, тәуелсіздікті алғаннан кейін, тілдегі саясаттың өзінде мен ескі бір түрк әдебиеттерін оқыған кезде итальян сөздерімен аралас кеткен, француз сөздерімен араласқан соншама көп жаңағы әдебиеттердің, соның бәрін тазалап, бүгінде мысалы таза бір түрк әдебиетін қалыптастырып, түрк тілін жаңағы бүгінгі күнде таза қалпында бір өзінің бір тәуелсіз елдің тілі ретінде бүгінгі ұрпаққа жеткізді. Біз де сол күнге жетеміз деген үміттемін. Алла нәсіп етсе, жас халықпыз, бәріне көніп, бәрінде ерте оянатында мүмкіндік бар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі қазақ қоғамы өте жас. Неге десеңіз, жаңағы балаларының саны көп, жастарының саны көп. Сондықтан айдын жаңағы мына Варшава университетіндегі түрколог профессордар айтады, қазақ елінің болашағы айдын деп, түркологтар солай айтады. Дұрыс айтады. Шоқандың алдында да бүгін еске алып бас июіміз керек. Қазақ модерн әдебиетінің құрған Шоқан Велиханов, Ыбырай Алтынсарын. Абай лирикалық, Абай мен лирика келген, бірақ негізінде Шоқан мен Ыбырай Алтынсары. Шоқан айтпаймы? Өте маңызды сөз, өте құнды сөз. Мен ардайым айтам. Халықтың меліне келіп, өркендеп өтуі үшін en aldымен bilim men azatlık gerek dedi. Azatlık ben bilim gerek dedi. Kajet dedi. Halkın öz kemeline gelip halkın öz kemeline gelip örkendep ötüğü işin en aldı men azatlık ben bilim kajetliydi. Gılım ordası Almata'dağı gılım ordasının aldığında şokandın aldığında o sözdü okup men yüreğim ağrıdı. Aldığında süretim var. O sözdün mağnasına jetip men ardayım aytam. Ne aytam? Birinciden bükül Türkü halklarının işin azatlık men bilim kajet. Bilim azatlık olmasa bilim bolmaydı. Azatlık bolmasa til bolmaydı. Din bolmaydı. Salt destur bolmaydı. Bilim bolmaydı. Azatlık bolmasa. Şokan ne dedi? En birincisi azatlık. İki söz ayttı. Azatlık ben bilim kajetteydi. Azatlık bolmasa... Belgili жаңағы уақытта жаңағы рухын ояндырмаған халыққа берген білімнің өзі де суық білім болып тұр ғой. Суық білімде Омар Жәлел ағамыздың айтқаны жаңағы суық білім деп айтты ғой. Сол сияқты білімнің де жаңағы адамның рухына сіңетін білім бар, жай ғана алып өте салатын білім бар болып тұр. Ruhuna sinetin bilim gerek. Sinetin. Hazır Mustafa Öner, bu Kıpşak benim kolegam Erip'tesi Mustafa Öner katısıdır. Roza Hanım sizi tanıştırıp koyayım. Hazır Roza Mizanbay Hanım'a. Rahmet Mustafa'ya. Osu sebepti bizden Türk halklarının jaslarına osunu ondurumuz gerek. Bizge azattıktı bizden жалғастыруымыз керек. Egemenliğimizde, azatlığımızda жалғастыруымыз керек. Ne arqılı жалғастырамыз? Bilim arqılı. Bilim bolmasa azatlık bolmaydı. Ол білімнің де жаңағы рухқа сіңген білім болу керек дейсіз ғой. Ruhqa singen bilim. Jönekey bilim emez, kurgak bilim emez. Ruhqa singen bilim. Til öğrenip ağışın, Nemets tilin, köp tili öğrenip, Türkü tillerini öğrenip, ruhka singen bilim gerek.
Bizden Türkü halklarının bilinmeyen dünya yüzünde özümüzü körsetüğümüz gerek. Jastardan karısı köp, men jastarga senemin. Şunu aytkan. Үлкен рахмет. Осындай мен жастарға сенемін деген сөзбен жалпы түрік елдерінің бауырмалдығын көрсеттіңіз. Біздің жоғалтып алған, үзіп алған жаңағы лидерлеріміздің қайтадан оянуына, бүгінгі жастардың оянуына үлкен себеп болатын әдемі бір ғылыми жағынан өзіңіз түсіндіріп, осы біздің көрермендерімізге өзіңіздің ғылыми тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Ben de köp rahmet aytam jastарға Mağjan Alaş ziyalıların o aristokratları tardı Alaş ziyalıların okulları gerek karız jastарға Mağjan Mirjakып Ahmet Baytursun Kenes Hökmet'teki kezindeki akındardı da жақсы okuk gerek Muhtar Avezov'du misal üçün Juban Moldagaliyevdi men Jubandın men kazakpın men ölüp men tirilgen ölen okuğanda yüregim avrıydı. Özümde kazak sezip turam. Şunu aytam Roza Hanım. Men bekar menin Kazakistan'dan men Kazakistan'da köp buldum. Men bilim üçün, el üçün, jurt üçün ne jasasam, ne jassam bilim üçün jazam. Baskada kütetin eş nerse yok men üçün. Sizden olsa konferensiya meni şakırganınızga öte kuvanıştımın. Rahmet sizge. Sizde var Polşa'dan Kazak eline, Kazak yerine, Kazak jurtuna Mongoliyanın Kazak aruvu retinde hizmet kılasız. Sizge köp rahmet. Роза ханым. Мен де үлкен алғысымды білдіремін. Біздің жаңағы айтқанындай жаһандағы қазақтардың бірі ретінде, біз қандасымыз ретінде сізді қабылдаймыз. Аман сау болыңыз. Ayttınız beni, kabul aldım. Біз үшін үлкен құрмет болды осындай ғылыми тәжірибеңізді бөлісіп, бізді тағы бір Міржақыппен бір ояндырдыңыз, Мағжанмен қайтадан үміт бердіңіз, Алаш Ордамен қайтадан біздің жоғалғанымызды түгендеді деп ойлаймын. Сондықтан үлкен рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз, еңбегіңіз жана берсін, елімізді жалпы түрік халықтарының осындай алға басқан үлкен жаңағы білімдерін қайтадан ұрпаққа жалғап жүре беріңіз. Сау болыңыз. Ya жарқыраймыз Türk халықтары. Birge жарқыраймыз. İnşallah. İnşallah сол күнге жетіп тағы да кезігеміз деп үміттенемін. Аман есен болыңыз. Sizde Roza Hanım. Rahmet sizge. Sağ болыңыз. Sağ olunuz.